Kompetisi TV. Buli MBBS ha India ne Shabari kum Russia, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri kidi kitop medical colleges batru hakador babiang. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Pigan ong kumlo kibri bakaran lalu ki bampat job emali la dia kim sotu kai ka position emali kai ka kamram jong emali mo responsibility jong emali ti ring aku emali ka por wa ngala buru ki jengkeli ban keli ka department ba ka tu ka kani perlu diru ka dai nam ta jong lo ka dai nam ta ban occupy kini ki hawkers ka dai ban bu nam ta ka parking zone mo la ka dai apo ngamut la kadai spok main road na kadai spok locality maripik locality asnong ru kaju peduli road ki kelalong ki parking na kabanta ki kali kelalong syata ka jingsim collection ka ba mon rapat ya ka ya ta jing serve ka ta purpose mo haka let kawan kaya kaya nama ka jing khamya kalong punju pi kani ka jingong jaba Michael Carsentiu tingam nang banong hanu ka benta pet pat ni kan mau basi ban bu jikli wa yang adil bot yang wa mali to seperti not hak bede bat ke tingi parlok ha ka sang te po khlai la jingja ke ka ngasu tan ni kawai au ngi don na jong karul ko mali ka sarkar na jong karul ki department of fair tenrei ka ba ngabu ka jingkli sei ki di parlok ha ka boros kata mo sanga ko mali ru ke man ban sngo ban keren ban selok KK ke jinokam mo lesi menyo ban klim nya pertho menyo pembet bangaru ke bade ke balik boyong mangala jukuran ni kini ki jaka ke ha biru na ka bantaban ban island yaki ban accommodate mo ya ta accommodation ke jongki na makani kan rai ke jing e bobon kilang tadi ke kamram jong sarkar pat ban penbiang ke te jaka hak jaka ke bade kham pembelian yaki ru markeki ko nya pembelian wadi customer kumdo bakin you work kuma chua example menta tang art spa tingka dawai bangi mi na slong habi thian na po gohti ke rangi khain ka bailet by one 8000 tingka 8000 stek lalut by bam by kali kenai ke ba khoi ka bang mo banong kalong ba ino ka man pembelian bangi scam na kini ki parlo hogas ki basong dukan halin di singking mo ki badi ki bay peniak kadi katiet klampe pi lada ki la pembelian cata ka bak sarkar la bu klampep ki customer ru kinwan hi klampep markin wa de jing dongkap ndai ka jaka ka basuk ne ka ba andi ka ba sitom rega ku arban bu jing kli ya sarkar ru ka ba keep on neglecting yang aku bemeli na ka por ngam so ye tabah ki hard times mo ka hardship ki problem arises na tangan habat tekti ngam tibi namar ba nakaliang sarkaru yengi ka kami tu orang di kamtam yang ada lokal emeli baju ko orang di opposition benar ngina pitri lang kan namar nga pembeli na di adu mentau bar yang sarkar di banyaro an habiro na di ban beng haban beng na kadai sabar na kadai po sarkar wata kadai ka kamram pujong aku bamdi klempep kan kan dai ke jing sisai nama kan kan peni ke jing long discipline jongi ko mujak pendriu ke government no kan wan right ka proper administration mo ti lai bahan ni posti jugi ti kalalong kalau last state habaro kiliang lai ko mamdon sarkar lai mamdon an baro ngibat ka anya la kakti tenrei ngasngo ko jing ya trilang rekat baro dongkam ngimla bande ben ngimla ban iben ni ki hokos parlok kiri ki dongkam ga jakpo livelihood ke jongki kin chei kin ka bakio kala klenti syaki jaka pudi ban syok na ka banta ke jing mo jongki maki kamai jakpo ki pen kamai pen ki kurti kadai ka kamram ka sarkar mo banbu ite ki export kumno bakin perkhat kumno bakin plan kumno bakin frame policy kumno bakin wanra ikta ki jaka ki babiang bakin chef ini ki parlok kanang bakan long ke jemantoi bakan long ke penwit pat ya kaya yang kelai kawan kanum kuno iki hap kuno sarkar bakam don ke jitai lang bolos kata. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts
to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.